Ka selemo sa 1952, dilemo tse 72 tse fetileng, naledi ena kha e tswalwa ka hara motse wa Matjhabeng, Welkom. Ntate wa hae e ne le leponesa, mme yena a nka taba ena hore e be sebapadi sa televishene le sa kalaneng. Naledi ena ya matjhaba-tjhaba o ile a ba tsejwa ka filimi ya ileng a ba bapala ho yona ya Akwanda Forever, moo a ne a bapala le bo Chatsworth Boseman. O tsebahala hape ka story se seholo sane sa ileng a bapala ho sona ka nako tsane tsa dilemo tsa 90 ka di-90s, moo e leng hore o na bapala e le mosadi wa Dike, a tsebahala ka lebitso la Thakane. Mme Connie Chiume eo e leng hore ke ile ka mo tseba, ke mo tsebiswa ke Doctor Marabane Matabane Tshabalala, e le metswalle e meholo. Mme ke ile ka mo tseba, ke mme e leng hore o na le lerato, pelo e bonolo ka tsela e makatsang. Mme re ne re na le merero e mengata haholo, empaneng lefu le kgaoleditse bophelo ba hae a se a na le dilemo tseo tse 72. Bebele e re motho o tla phela dilemo tse 70, ba matla ba tla feta moo. Ka mantswe a mang, o na sa ntse a phela di-bonus-eng tsa hae. Ha moya wa mme Connie Chiume o robale ka kgotso, ha e le mona o na sa ntse a tlo tla a re tataisa rona ba bang lehlakoreng lena la tsa difilimi. Ebile re buisane le ona ho dumellana hore filimi e nngwe ya ka tla ke mo nehe yona, ebe o tla nkopanya kapa nkopanye a nkenyetse maqhama le batho bao a ba tsebang ba di-production tse ding. Empa tseo kaofela ke diabanneng. Kgangkgolo ke bophelo, le hore kgangkgolo ke hore o sa robetse, boroko ba hae ba ho qetela. Ha lelapa la hae, bana ba hae, metswalle le bohle ba matlafale, haholoholo Doctor Marabane Matabane Tshabalala. Kgothala, matlafala, tiya. Ha e le mona ngwaneno a se a ile, motswalle wa hao ngwaneno, ausi wa hao, sisters, they were big, ka puo ya Jatlhapi re re they were sisters. Ke bana ba motho, ba ne ba dula seterateng se le seng. Ke bona diqhoku tsa Matjhabeng tsa Welkom. Matlafala, leloko le bohle, metswalle, matlafala, balatedi ba hae. Menyabuketso ya hae mme Connie Chiume e tla dula e hopolwa. Ke hopola lemo sena se sa tswa feta, ha re ne re ile kwetlisong eo a neng a re fa yona ya ho bapala, ho actor television-eng e le taba ya bongodi teng. Ke ka hona ke re menyabuketso ya hao e tla dula e le teng, e tla dula e hopolwa. Thakane wa Dike, moya wa hae ha o robale ka kgotso. Mohaladitwe Broadcasting e romela matshidiso ho balatedi ba mme Connie Chiume ya tsebahalang ka lebitso la Thakane,
ba ileng ba mmona le ditoring tsena tse ana sa ntse a di bapalla tsa haufinyana bo Scandal jwalo. A ileng a bapala filiming ya matjhaba-tjhaba e ileng ya tsebahala ya Wakanda Forever. A re emela hantle jwalo ka mo-Afrika Borwa. Re a leboha. Re leboha wena Ntate Modimo ya ileng a re kadima bophelo bona ba mme Connie Chiume. Re leboha wena Jehova ya ileng a re fa talente ena, a re fa lelomo, a re fa naledi re le ma-Afrika Borwa. Morena a o etse hantle. Moena a etse balatedi ba hao hantle. Mohaladitwe Broadcasting, Mohaladitwe TV o romela matshidiso a ona. Mme Connie Chiume o ile a siya fatshe lena letsatsing lena la kajeno la 5 la 6 kgweding ena ya borobedi, 6 August 2024. Ke a siya lefatshe la ka kwano. Ha nako e nepahetse, Modimo a re file sebaka ebile Dr. Matabane a sa fodile, re tla etsa interview le yena ho utlwa maikutlo a hae ka tsena tse etsahetseng. Modimo a le matlafatse Dr. Matabane le balatedi le barati ba mme Connie Chiume, Thakane wa Hadike. Moya wa hae ha o phomole ka kgotso le bahalaledi bohle ba seng ba ile pele ho yena.